Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada babini kaki. Yereng saya budi beda seratin bamba beda seratin keng tak nyaut salam lepai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zidna ilman amin warzuqna fahman amin wa alhiqna bisolihin wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata bi barakati majlis maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Pasonan minta tolong naik aki sakoni. Nyai na beperek walana. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Seten kaula hormati tor takzimi satejana para alimul ulama, satejana para nyai, satejana para kiai, satejana para muallim muallimah, para ustad ustadzah, para ketua kompolan, ketua pengajian, seteja para bengasepo nyai-nyai sehadir seta aning seputar kitung situnga sareng abdinah keng tak ngurangi rasa takzim di dalam deka setejana para bengasepo sehadir. Seten kaula hormati torbanggakan eki kak dinto sohibul hajah taretan ten kaula istrina syifa tor epurum naimi torjukan sateja majelis keluarga besarah seampun ajung rocung aniat mabede molot esiang mangken karena terongor mate deka kanjeng na karena teroon liya syafaat kanjeng na samoga niat bagusa tuan rumah swahibul haja kak dintoh mian sareng jen kaula norok katam pesan norok asam bukel atena asam pung deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Seten kaula cintai dan kaula banggakan dan kaula rindukan satejana para beula tatangke ebu-ebu mbak-mbak seiada seibudi sateja sehadir dari kanan kacer ada budi pela tatangke sateja. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah apareng lanceng omor alhamdulillah. Allah apareng sehat alhamdulillah. Sehingga bisa apangki pole sareng nyaina serat. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Perak ongku bu, seneng ongku, apolong pole, atemo pole, mian sareng jen kaula 2 tahun yang lalu. Along polong aki pangkie kak dinto sami lemah acara Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samangken Allah 2 tahun Allah apareng takdir aki pangki pole alhamdulillah malar moga kak dinto jadi tanda jadi sakse
Bawa malar kembian sarung ten kaula paki along polong sampai dek ka surga Gusti Allah. Amin Allahumma. Titikian padanya apa? Sila pondo pak ka surga Allah. Saanya masuk surga Firdaus. Sila pondo pak ka surga Allah. Selebur sobung sedina, sobung lapar, sobung ngantuk, sobung talka dedena. Men sarang jen kaula pada salingnya panyi kaula si atemo keporatang nyi kaula si atemo acara molot alhamdulillah samakin tujuk menyaman apolong sarang kanjeng Nabi suarkana Allah amin amin Allahumma. Para rabu, para ibu sesami mulja. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Walaupun jalan nada Pak Kak Dinto, aduh, aliu-liu berbelok-belok sakit tabu. Cek pas tepak alhamdulillah tahun mangken nyaina kaula nikah ngisee tak kacibian. Kaduaan musuh tabu saya dalam nikah. Nikah dalam pada sena para petong bulan nampun. Jadi kaduaan nikah saya ceramah. Numpak motor jalan nabak aliu ajoget alhamdulillah. Dari 2 tahun nggak samangken mata au berjalan naga nika. Kun jalan naga nika. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Epu mbian sarencen kaula sateja puru epempen. Mau sholawat areng sareng engkina banten. Nyona sapora bede sampai mahallul qiyam napa punten. Mahallul qiyam sapora kaula pola nangolati. Budi bede setua. Kalampina bagus. Sesepo. Akalampi tada kanceng ngakeng panetek na lema biki. Asro puru asalim kakaula pon asro dunyi sakit taot sajalan arangka. Kaula oning mian sarencen kaula nika banyak saya sakit to. Banyak saya laku kering. Badan abanten engki napa punten. Kak Dinto. Tapi mian sarencen kaula teka sakit tengah. Lako keringking, lako sakit toot, tapi juga aja banyak seajalan soko antara kakak dintong. Gina banten. Toka are panas wal bulle. Tapi pakun eja kaja ajalan so. Bada se nompa aban dubi. Bada se ban napampa. Oh sobong. Pada saya numpak sepeda motor, pada saya jalan soko, ejo kajempian yang siang nas panas pakun alongku, niat bihormatin Nabi Rasulillah, niat ngormat deka kanjeng Nabi, mau sempian sarencen kaula maulid tiba, mian manceng areng sareng mahallul qiyam, pakun manceng teka sakit taat niat ngormat ke kanjeng Nabi, cebuna para alimul ulama. Mbian saja sebade Kak Dinto nika oreng-oreng seontong. Karena mbian alongku dalam majelis Rasulullah. Karena mbian takdir sareng Allah. Alongku arang sareng majelis molje. Karena orang semancing saat mahallul qiyam. Niat ongku dalam atena jekaje teka aleso. Niat ngormat ke kanjeng Nabi. Kak Dinto tu sana ngalotor. Tu sana esapora sareng Gusti Alhamdulillah. Afdalul a'mali ahmazuha. Sabagus-bagus seamal Kak Dinto elakoni dalam kabedaan lesoh. Dalam kabedaan kabereten. Dalam kabadaan nasake. Tetimon aba-aba nika ponsela leso panas bule panas sakit toot sakit tengah wal keringkingu. Anika adalah sebagus-bagus amal lampian. InsyaAllah teti sabab masuk ke surga na Gusti Allah.
Mian sarang ten kaula mancing saat mahallul qiyam. Baca arang sarang ngangka astana dak ka Gusti Allah. Rabbi faghfir li dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i sholihati. Alar moga doa nambian sarang ten kaula tembus dek langit dek Gusti Allah kata remah esapora tusana karena atawassul dek Kanjeng Nabi. Ebu para rabu sesami mulja. Dalam kitab Al-Faidu jelasaki bada sitong kisah, bada sitong careta tentang caretana seorang ulama waliullah Sayyid Alwi bin Maliki. Kak Dinto datang menghadiri acara oncengan majelis Maulidur Rasulullah. Datang deka oncengan kompolan molot. Lalu Sayyid Alwi Kak Dinto wali Kak Dinto ngolati. Beda situng lalake dari awal sampai acara molot. Jeng manceng tak ende alongku. Sayyid Alwi taker penasaran. Dilalastare acara saja. Yolok etika nih lalake Kak Dinto. Sayyid Alwi atanya, Pak, saya ebe sahaki dek bahasa na orang kepora. Pak, mbian anapa mak dari awal acara sampai akhir kau lo ngolati mbian mak ceng manceng tak alongku sakale. Padahal kan biasanya orang datang kauncengan molot manceng hanya pada saat mahallul qiyam. Membian mancing terus dari awal wal akhir. Napa tak kipai, napa tak leso, napa tak keringking gini kata odembian Mbak. Sayyid Alwi Kak Dinto atanya. Lalu lalaki Kak Dinto aja jawab sambil nangis. Sayyid, Habib, Kiai, kau le mancing dari awal sampai akhir karena beda alasan nah. Anapa pola napa? Karena bilen kau le nikah termasuk orang-orang selebur nyale. Leburnya nyale. Nyale pasera Pak. Kau le Kak Dinto lebur nyale dek kapele tatangke sema bede molot. Lesana kau le nikah cek kempangah. Nyale orang sema bede molot. Sarang ten kaula etu ting abele kaula men orang-orang sema beda molot Kak Dinto ahli bid'ah. Orang-orang kafir mak ma beda molot padahal Kanjeng Nabi bilang tak tahu ma beda molot. Apa ria mak taker ma beda molot. Lakonya ale kata retanna belena tatangkena selebur ma beda molot. Pacet beda bu, orang Islam bu, luar Kak Disa, teka agama na pada is, tapi tak lebur ma beda mo, tak lebur ngormat Kanjeng na, tak endek datang ka oncengan mo. Lalu lalaki Kak Dinto nerosaki caretana. Pada suatu hari kaula yonceng oncengan molot. Biasanya kaula tak tahu dateng. Tapi ini kasih ngonceng pas tepak kata tangke pengkir bungkoh. Mau tak mau endek tak endek. Ngiko tu dateng kaula tak nyaman. Akhirnya kaula dateng kauncengan molot. Orang kapi macam maulid tiba. Pada semaca simtud duror. Eterosaki maca barzanji. Eterosaki maca sholawat syair selain. Sampai ke mahallul qiyam. Orang kapi pada manceng. Kaula tak ndek manceng. Kaula pakun toju. Aselah masepak. Tak ndek manceng kaula. Lalu ternyata Allah abuka tabir ghaib Kak Dinto. Seorang Allah tabir ghaib etunya Kak Dinto buka. Bu, mbian oning.
Kak Dinto tunya Kak Dinto beda senyamana tabir hoib. Tabir hoib nih kan apa? Top sareng Gusti Allah. Karena men buka satu jenak men sareng jen kau lebih bisa ngolati malaikat. Men sareng jen kau lebih bisa ngolati jin. Men sareng jen kau lebih bisa ngolati iblis. Men sareng jen kau lebih bisa ngolati satu jenak hal-hal hoib. Sebeda itunya. Keng sareng Allah top. Tapi pada saat itu lalaki Kak Dinto ketika tujuh masepak pada saat orang mencengkepi saat kiem. Orang Kak Dinto tabir goib sareng Gusti Allah buka. Tabir goib sareng Gusti Allah yang Kak orang Kak Dinto ngolati melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah SAW turun dari atas langit. Yereng sareng para malaikat kanan kacerah. Kanjeng Nabi turun dari langit. Lalu aleng-lengi orang-orang semanceng pada saat kiem. Sareng Kanjeng Nabi iolati tung situngah. Eleng-lengi tung situngah. Tadak sececer sabiki beleka. Sengambian sareng jan kaula pada saat kiam. Oh, betian nah beda sepit rempit sambil ngempen kompoi ben anak nah pakun norok manceng saat ki. Oh, area bodoh. Se bodoh tak telok saya kalam pimira. Se panetek na telok biki se jorajo. Ada pakun norok manceng saat kiam. Teka nyander salajo to oto sa. Sake yolati tung situng sareng Kanjeng Nabi sambi kasokan. Lalaki Kak Dinto bo mancengah. Karena ngolati Kanjeng Nabi, karena tabir goib buka, lalaki Kak Dinto pun maksa sokona tero mencengah tero ngormat. King pareng sareng Allah sokona berok. Sokona berok, tanganna berok, padana pako bumi tak ening manceng. Lalaki Kak Dinto nangis dalam mata ujukna. Ya Allah, kaulah terus mencengah. Maulah ngolati Kanjeng Nabi. Kaulah terus mencengah terus ngormati Nabi. Ya Allah. Tapi pakun tak bisa manceng. Lalu sampai Kanjeng Nabi aleng-leng setuju para jemaah. Sampai akhirnya Nabi Rabu. Depak ya deen lalaki Kak Dinto. Lalu Nabi ternyata ambu. Nabi acebu, lalaki Kak Dinto adengah. Karena Nabi ceng manceng, Nabi acebu. Benata usah manceng, pakun tujuh. Cebuna Kanjeng Nabi. Sehingga orang kepora nih kan nyaman apa? Solak tinggi bu. Tina cek manceng sakali betna, pakun tujuh. Sehingga tiap orang kepora nih. Nabi acebu gak kenikah, betna, tak usah manceng, pakun tujuh. Cebuna Kanjeng Nabi. Lalaki Kak Dinto nangis dalam tujuh nah dalam aselana pakun tujuh nih kan nangis karena tanding kuli. Sampai acara molot lestare saja buru lalaki Kak Dinto bisa dengan kuli lalu paleman kacompok nah. Depak kacompok nah napa pun lestare enten lalaki Kak Dinto sareng Allah paringi panyake bu. Penyakit na sajen are sajen berak. Mulai dari sakit cetak, sakit dada, sakit tabu. Setuju naik rasa sakit. Apa reksa ke tabib, apa reksa ke dokter, apa reksa ke orang-orang pinter. Aduh, sajen are penyakit benih sajen beres. Tapi sajen berak. Akhirnya lalaki Kak Dinto sadar bahwa engkau ria salah. Engkau ria kotu atau bet. Lalaki Kak Dinto atau bedek ke Gusti Allah sadar mun abekna salah hingga akhirnya maca istighfar sebanyak-banyak na ke Gusti Allah salah sadar mun lako nyale kabela tatang ke Islam maselebur mabada molot salah sadar mun tak ndak ngormat ke Kanjeng Nabi saat kiam akhirnya lalaki Kak Dinto another ya Allah apabila impian ya Allah ajunan ya Allah
ngangkat susanajan kaula. Ajunan ya Allah ngangkat penyakit na gaula. Ajunan ya Allah apareng sapora ka abdina dengan cara ngangkat penyakit kak dito. Kaula parengi sehat, parengi beres ya Allah. Kaula another setiap acara molot, setiap oncengan molot kaula tak tojua, kaula mencengah dari awal sampai akhir tak tojua mencengah niat ngormat ka Kanjeng Nabi. Jadi nikah bu ereng. Nikah katetian nyata. Ongku terjadi. Bude dalam kitab Al-Faidu. Saya caritaki oleh Sayyid Alwi bin Maliki. Bahwa orang-orang saya tak hendak ngormat ke Kanjeng Nabi. Pakun beda bela. Nah. Pakun beda senyamana azab. Pakun tak eka leburi sareng Gusti Allah. Tapi sabalika. Ingat empian sareng ten kaula para pelatan taratan. Ujo unas panas ajalan soko. Taka asap poh nyamana soko pakun eteret. Eja kaja niat ngormat ka Kanjeng na. Bita lebih insyaallah sareng Allah ekan te recekena. Paberes sakit na sareng Allah. Parengi tale si asam bukel atena. Asam bukel tale kak dinto kuat. Kokoh sehingga pagi akhirat tale kak dinto perak kare olor. Tale kak dinto perak kare toro. Dapat demma tale kak dinto ternyata tale situ nga asam dek ka Kanjeng na. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin sesami mulja. Salah situng cara nambian bu. Sarang jen kaula. Menyampung ate deka Kanjeng Nabi. Salah situng carana adalah toro ocak. Salah situng carana menaati perintah. Deka tetebuna lalampanna Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada bubu. Bebini mentero masuk ke surga gempang. Situng. Pokoknya enda apa jeng selema bakto. Lema bakto nikah duhur asar maghrib isya sob. Tapi seeka maksud Kanjeng Nabi beni perak kun apa jeng malala bu. Tapi apa jeng se terbaik, se paling utama, bakto se terbaik yaitu on time. Maksud katiban apa? Ngiding adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceki aru keru sambi napang tuli kajedeng ngalau. Karena cuman samangken banyak orang apa jeng duhur ki koldu. Mon tak koldu tak tuli apa. Badan apa banyak. Bobetian nah. Mon andi kaberatan. Andi kaberatan tak apa. Misalnya ki sonyo soe sekeni. Oh tabo si asongot. Kan dia kan nyaman kaberatan kian. Tak apa ki ening antos. Otaba ki bedai dalam acara. Acarana kita mare. Jadi kita bisa langsung asolat. Tak apa. Tapi cembian pang napang bedai bungkona. Sobung kelakuan. Ni kami reng beda adzan. Keng aras sasia. Cok duhur baktona lain. Jadi kian to sakit akar kol dua lebat sabara. Ulangku. Biasanya orang asolat kak dinto on time. Baktona kak dinto tepat waktu. Biasanya ki montak sopu. Ki maghrib. Oh tak isya. Anapa bolana? Karena tila maghrib ka isya. Biasanya entar kalang ker. Entar ke masjid. Jadi tila maghrib pun entar kalang ker. Entar ke masjid. Entar ke musola. Tak paleman biasanya sampai adan isya. Buru lastari apa jeng isya. Buru paleman. Biasanya kenika. Tapi menduhur asar kadang orang banyak seenteng. Tapi men sing ngude-ngude biasanya enteng ngatila apa jeng isya. Apa?
karena lebur no kui al HPU wal ninit ninitu. Nika ceman deng ibu, orang nika samakin ceman, ceke tedung saya sareha, tila tedunga saya sareha, kenika pun ceman anak-anak samakin. Engki. Cuman samakin anak-anak lebur naku HP. Bendina bala siang malam tedung alon kelon. Moso HP na. Kadang enteng. Lebur kelu amain TikTok. Earset ke atas terus. Earset ke bobo boleh. Earset ke atas. Earset ke bobo boleh. Beda orang ngajoget. Oh joget kia. Ini cuman orang pacet banyak orang tak beres kalau ben HP. Apa? Cek HP pas ajoget ya dan HP ada orang ajoget ke cibian. Badan apa banyak? Banyak. Orang mon bilan bo nika kaula bala abon bo ki abala. Orang bilan nika bo men bodo orang ngak tengahan yang siangnya dan nabungona ajoget ke cibian hiba ke dokter. Tampoi soro suntik. Man samakin enten. Abunya anak-anak muda nih kini-kini dari MI, MTS, KMA. Lebur pacet. Ajoget bi kacibian ya dan HP. Gina bantan? Oke. Kadang ngembana menboda seleter norok iya mbana. Orang bilan, cuman bilan nih bo. Mon sedih, mon nangis, ngitek. Tako temo polana to todus ada orang nangis ku saya tahu ke orang todus ngitek badai jeding ngitek badai dalam kamar tako temo orang ada apa nangis ku saya temu orang samakan lain orang nangis ya dan HP video bu cuman samakin keluar aing mata nama tak keluar peres keluar. Orang nangis sama cuman samakin benih pangitek. Jadi video peres matana pas marena po buka TikTok beri lagu-lagu saya paling sedih. Malah temu mau seorang sati sana men nangis. Tapi bedongku ongkuan gak dinto. Karena cuman semakin banyak orang-orang kadang diperbudak oleh HP, benih HP senoro abe, tapi abe na senoro HP. Kadang kenika bisa melemahkan iman sehingga kadang teti enteng ngaka sampai jenga. Emo kelu amain HP, arasa siya, ce isya baktonalan. Lancong, pasang alarm kol 12, pasang alarm kol 2, pasang alarm kol 3, alarm mamonya orang ngacoil pak kundak joko. Di budina sampai sopu tak bojeng badan apa banyak? Banyak ongku betian. Karena penyakit naga dinto adalah lebur menunda-nunda baktoh. Tina 5 menit take, 10 menit take, entos kelu marena tekean, yantos di budina tak kalah ko. Tingireng, Kak Dinto banyak orang-orang apa jeng tapi tidak pada waktu yang paling utama karena Kak Dinto abanyakan orang-orang lengah, orang-orang sering menunda-nunda. Beda boleh bu, orang-orang abojeng tepat waktu. Tilang eding adzan langsung abojeng, tilang eding adzan langsung ngala udu. Keng, teka abojeng lema bokto farduna yang koi. Kadang ki etambai duhana, etambai tahajud ta, etambai taubat ta, etambai sholat hajat, etambai qobliyatur ba'diana. Tapi manceng aroko nyonglet deka Gusti Allah sampai jengata etarema sakale oleh Gusti Allah karena apa? Ratin kelu beda samangkin
Orang ratin geluk taker sampai jengah tak etarema sareng Guste Allah. Mak bisa nih. Berarti mencoba alhamdulillah kau lah elong ngape pak etarema sampai jengah. Maksud ratin geluk kak dinto banyak cuma-cuma orang samangken tero maratina bu. Kau lo oning. Bebini nika pacet lebur atunten. Gina banten. Mbiantar kamolot pakun kalampina se paling bagus sayang kui. Saronga sampai rae sare di masih buru maresa sah. Gina banten. Kalampina saporana daster selobenge kalemonga. Selobong ebudi tian naburi nih ka kenangan naruh heru. Selobong saya ada enai pokang nga. Kini kayak sabar combok na tayang koi. Taka daster nih saya paling nyaman. Tapi menmolot tak ngakui daster. Pakun kalampi saya paling bagus. Kodung saya paling bagus. Epo bu betok na taker melong. Lipen na saya bungu ben saya koning pada epo bu. Gina banten. Minyak son dari atas ke bawah. Karena bebini desarah nalurina pacetero ratina. Betul, boleh. Pokoknya eka niat. Karena engkau tero abri memberikan penghormatan yang terbaik ke kanjeng Nabi. Akalampi saya paling fokus. Karena niat ngormat ke kanjeng Nabi. Oleh kanjo. Engkau ali penai. Mau buah ales mau buah bedek melong Male ratin, male men ia besrakana paleman dari alako berde male, iya kak berde dopor cila ia bes, aduh mak ratin tang bini bibir merah pada nabuah naga, men buah naga kan berak kare kumbi ena ratin, tapi men la coba bini tanda jantan sakale. Pas abang kang keberak ke temor, mosodas terasa pulong-pulong. Bulu kalemong tae cokor 3 tahun 3 bulan. Dilerakan paleman depak kacompok na bededim mabadale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bededa porka apa mak lokolokan. Dila econgok sareng ragana. Aduh. Ada tang bini apa abu tomang. Beda tinggi pak ngak geni ka tinggi pak. Men luar aten ratin tapi men bunggona enga abu to. Beda na banten. Bagi beda kia betian na. Oleh bebini atenten maratin niat masenengarakana niat ngormat dek acara oncengan boleh oleh kenceran kengce bita lebih. Kadang beda sebita lebih. Troratina elong nga pepa. Aduh. Entar ka salon elong nga pamancong. Beda bu. Suntik. Elong nga kaula nih ka. Perak 2 senti. Pastu ti sapolo sa nih ka. Beda boleh. Arasa aduh. Engkau mak kolek na celeng. Mak ngabes bela tatang ke mak kolek na pote bersih. Korap kursong muana bu. Ngangkui skincare. Malepo. Taka amuana malolo sepote leera bakun beteng. Badana banten. Beda boleh orang sebita lebih. Taker terorat Cina. Taker kak dinto ngangkui senyamana. Bulu mata eyelash extension. Bulu mata nani kayak tambel. Taker tila bola tatang kena lebat tiga taker cat. Aduh, mak tang ponakan bulu mata na engak posapo meletek. Beda juga bebini selebur ngangkui lipen. Ngangkui lipen kak dinto taker beda lipen kak dinto se waterproof. Napa artinya waterproof nih kak? Teti tak ning kursong kalaban aing. Teti mbian pagi oncongan buka lebon. Seratin ngoncong. Ada renah nasi rawon. Kol situng yoncong pole oncongan. Beda kompolan. Ada eri nasi masak paeh. Kemudian malam beda pole ya ponakan datangi bakal du kokot. Pakun lipen dari pagi sampai malam tak elang pakun cekak.
nika ngasteteh karena bisa jadi sabep sampe jengata ekatare. Bu, Rasulullah pernah ajabu bahwa Allah alaknat bebini situng nyampung obukna. Nyampung obu. Obukna kurnyeng. Pobui, tambei, sampung obukna kalabon obu asli. Beni bu obuan, beni posapo. Angkui sampung kalabon obu asli nika elaknat sareng Guste Allah. Sami kalabon bulu mata natro lebure trolan teke tambei tanemi bulu taoning bulu napa geuning bulu atas napa bulu bebe taoning. Tapi intina pada nyampung obu tanem bulu mata kak dinto hokomah haram elaknat sareng Guste Allah. Napa boleh mon dalam hukum fikih kak dinto pas wudu na tak sah. Anapa? Karena ada hijab beda batas antara kolek kalaban aing wudu tak masuk aing wudu nah sehingga sholat tak sah wudu na tak sah teti tak etarema sareng Guste Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ngireng para epu tantaretanku sateja besti-bestiku cakancaku mbean oleh maratin, oleh abedek, oleh mobu bato ales, oleh mobu eyeliner, mobu lipen. Silakan ya tore. Tapi pasti aki tak arobe ciptaan na Guste Al. Tak ngobe bebentuk na papareng na Guste Al. Ben nomor 2 tila apa jenga sebelum mangala udu kotu bersee satejena urusan na perbedaan. Bersee misalnya lipena waterproof ngangkui baby oil atau ngangkui micellar water pembersih make up gimana andi minyak gas kursong tak apa. Nah pokoknya saya bersih ya gini kapon lah. Saya penting tila audu muana kak dinto bersih. Thank you bu. Beda boleh kadang tak adenten. Masa kaulah tak adenten gik sampo jeng tak etarema. Beda. Orang-orang sekoko nalan lanceng. Bebini kadang beda selebur napa ngobu koko. Ki men orangnya tepak kasih bagus, tepak kasih bersih, tepak kasih resek. Men laju pas tepak kasih al katomo wal kokona al celeng. Jadi kadang bebena kokona kak dinto banyak kotoran gina manten. Cekak kadang bebena koko nih kak kotungas teh. Tila audu kotu kursong kotu bersee kabebena kokona kotungas teh aja gecek sampai wudu na tarema perak polanako. Koko, tetiman bisa mendadak kelakuan, gimbian leso saya laku wudu bersih koko, gikedok koko nah. Tak usah andi kok, penting sampai jengat kok tak etare mah. Torcukan, cabunam, bian sarung can kaula cukan ngau ningi para epu, para bela tantaretanku sateja. Salah situng syarat bebini mentero masuk ke surga. Salena apa jeng selema bakto cebuna kanjeng Nabi napa engki kak dinto adalah menjaga kehormatan diri. Bebini jaga kehormatan diri. Karena ceman samangken du ibu pak lekor ceman salsal wasal butun. Banyak bebini agamana Islam. Apa jeng lema baktona ke Gusti Allah. King tidak menjaga kehormatan dirinya. Napa kehormatan diri nih gak maksudnya nih? Maksudnya nikah adalah menjaga muruah. Bebini agodung king tape kalampina sosona maduktung. Insya Allah menek ora tengan ten sobung. Tapi menek kota nih gak banyak bu. Tak usah kakot tambian ngabes TV, HP. Banyak orang yang agodung keng al pentelu wal soso tengale.
Gina banten. Polana kalampina seret kelu aja kalampina anak-anak TK yang ku anak-anak SMA. Ki seret takir kadang bucele tengale. Beda cuman nih kampun. Otabo kadang agak lempi tapi nyaradeng. Tengah agak lempi aja ubah. Dilujung mancung tengah are. Aduh. Tengah lekatok na berna celeng. Beda na banten. Beda, saya nggak ngestete. Napa boleh bebini mana kalampi poteh. Beda nggak tuh ngestete. Beda boleh bebini yang tidak mau menjaga kehormatan dirinya. Ini kayak pada situng caretana Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kak dinto apareng kuis, apareng pertanyaan. Dek para sahabat-sahabat saya hadir. Bada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bada sahabat-sahabat selain saya hadir, Rasul apareng kuis, apareng pertanyaan. Sahabatku, jabuna Kanjeng Nabi. Rakera perkara apa? Saya paling bagus. Hal apa? Saya paling bagus kaangkui orang bebini. Jabuna Kanjeng Nabi. Para sahabat berlomba. Abu rebuk pada ajawab satu jo. Oh saya toat kalakena. Oh saya afojeng lema bakto. Oh saya nggak nikah. Saya pinter ngaji. Saya nggak nikah. Jawaban lain-lain. Tapi Kanjeng Nabi akepek. Kanjeng Nabi tak puas. Kalaban jawaban para sahabat-sahabat. Padahal Kak Dinto bedebabul ilm. Labenga ilmu Kak Dinto Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Norok cukan keng tak bisa jawab. Tak bisa aparin jawaban. Se mapunga, se bender ka Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi aja bu. Mon kita ada saya tahu aja apa. Ialah moleh kakebay PR. Cebuna Kanjeng Nabi. Paleman Sayyidina Ali bin Abi Thalib kacompok nah. Atem moyam mbak sarang Sayyidatuna Fatimah Rajina. Sayyidatuna Fatimah bin Muhammad Ajabu. Anak pembian kak. Mak paleman bek marengok katon berok. Dodona andi masalah napa. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajawab. Engkile kaula parengi PR sarang Kanjeng Nabi. Ben kaula tak ning ajawab. Taker tak bisa tidung. Taker kerpekeran karena tak ning ajawab. Atanya Sayyidatuna Fatimah. Napa? Abina kaula tanya napa? Apareng PR napa? Nabi apareng pertanyaan. Perkara apa saya paling bagus keangkui? Bebini. Sayyidatuna Fatimah ngisem kasokan. Kaula oning gak jawabanna. Apa marah boleh? Sekian kok matora ke Kanjeng Nabi. Enten. Kaula tak boleh. Kaula matora cibi ke abah. Karena Sayyidatuna Fatimah ni kacukan lebur masa seneng abana. Tikal kaula antara kata lemah abah. Kaula matora cibi jawabanna kini kakak abah. Lalu Sayyidatuna Fatimah kak Dinto dek kata lemah Kanjeng Nabi. Lalu ada wassalamualaikum abah. Lalu Rasulullah menyambut putrinya. Menyambut Kak Dinto putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah Kak Dinto kebiasaan bu. Apabila Sayyidatuna Fatimah Kak Dinto rabu. Rasul Kak Dinto mancing. Ngambek potrana Kak Dinto. Rasul mancing. Lalu Sayyidatuna Fatimah. Palongku. Bekas sakatujuan na Kanjeng Nabi. Nikah kebiasaan Kanjeng Nabi. Karena saking ngormat mamuljo potrana tibi Sayyidatuna Fatimah. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah. Tila Kanjeng Nabi amain kata lemah Kanjeng. Ada lemah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah bekal manceng. Lalu Kanjeng Nabi abana. Palongku. Bekas katujuan. Nikah carana orang alim pada ngormat. Orang-orang alim menghormat Kak Dinto kiai-kiai, para habaib, para salafus sholih, menterong hormat guru, terong hormat mamul jauh orang. Ini kayak palong kue kenangan nah. Bekas sakat tujuan. Ngiring empian Kak Dinto, coba mengolati kiai-kiai, empian empian kan repu gak gini kak. Jadi nggak orang alim gak gini kak. Mencuman samangken nyare korsese cung tengkion.
Lalu Sayyidatuna Fatimah kak dinto aja buka kanjeng Nabi. Abah, kau lo oning ka jawaban na PR ajunan saya parengaki dek ka sahabat-sahabat. Kau lo bisa jawab. Kanjeng Nabi kasokan ngisem. Iya nak, anakku Sayyidatuna Fatimah. Apa jawabannya? Tahu nak ka jawabannya? Kia bah. Perkara saya paling bagus keangkui kaum bebini. Engki kak dinto adalah bebini tak sering ya bes lalake ben bebini tak sering ngabes lalake. Ini perkara saya paling fokus gak dinto cebuna Sayyidatuna Fatimah. Bebini jarang tak lebur ya bes lalake ben bebini kak dinto tak lebur ngabes lalake. Nikah tak penting tak belik sarang cuman semakin bu. Ana ba? Cuman 2 lekor nikah. Bebini nikah saja teroleh bur ya besar lalaki. Terkadang mungkin tidak di kehidupan nyata. Media masyarakat TV kita apa halalan boleh silakan ya tore. Pun kaya mau sebalik workshop. Sama ya dulu jangan lega-lega ngabis terus kak. Tak ana apa menerangkan cibi. Pokoknya benih lagi nih. Tapi saya maksud kaula adalah bebini selebur foto. Selfie sing selfie bareng mit lebur. Mari kumpulan, mari pengajian, ayo foto kaki. Foto bareng-bareng selfie barokah pon. Mari ngaji, cuman sama kita nih. Saksi malaikat, kau tuh saksi HP. Tapi samakin banyak bu, bebini selebur selfie sehari beri berak sekalian, sekalian mikir mendai, kadang sehari telur lekor kali foto. Mereng kan, dari dari tas, mancu gelu. Oh, saya tinggal lekor surat tu si foto elong balik mancung. Banyak macam orang yang foto. Takut bulu foto naik HP na. Ini kita mau sedang pagi. Kadang kita buka TikTok, buka Facebook, buka WhatsApp, beri filter seelong ngamalan bibir pamira. Badana banten. Banyak. Benare ngupload foto Muana TV, salayar Muana TV. Benih musuh laki na benih musuh anak na sehingga mika teluan kampan narang mikning abas lebur. Bener juga TV-an pasare telu lekor kali. Aluh. Pasti lebada saya nge-like, upload, thank you, sosial media, HP upload. Isabak ke Facebook, isabak ke status, bada saya moci, bada saya nge-like, bada saya ngocak. Duh, mak retin alek dari dimang. Mak lebur bibir merah, mak elong mak retin. Duh, mak janare abita atau alek tambah retin. Kadang nih lebur, semakin banyak epoci, semakin banyak saya nge-like, semakin lebur lah kok ngupload foto. Badan apa banyak? Kau le tak oleh bu, enten keng rangkorangi. Korangi. Mensakirana tak pati banyak manfaat. Ngi selfie gani gajak laju saare telole korgale. Coba ada orang ngawire telo lekor kali ya foto. Rangkorangi. Napa boleh cuman samangken bebini kadin toko tuh aja ge abek dari fitnah. Tuh aja ge abek dari pergaulan. Mun beni lakena, beni ponakanna, beni macodikna, beni taretanna, beni anakna, beni ponakanna, beni mahramna. Cek lebur keduaan mon ki ngoda. Imon pon nembamba panitik na telobi ki sosona kel pestaan apa. Insyaallah tak kira tetifit nah. Duh jari kentil musola laki musola ceng. Gian apa cepon umur petong puluh telok. Lah kentil.
Tapi men ki ngode-ngode, raka naki soke, anak naki geni-geni, cok lebur along polong musuh lalaki sebenih mahram mah. Bu, kau le bebini. Bu, kau le kak dinto sapenare keluar dari compok, kala ben ridho ben izina rakana kau le. Aceramah, adakwah, alako ceti dokter nyuntik buri naureng. Kaula cukan alhamdulillah buru eka partaje sareng masyarakat kaula parengi amanah sareng Gusti Allah ceti dewan. Ceti pekerjaan na kaula kalakuan na kaula beni jen sakoni jen banyak. Kaula kadang keluar kota beni Perak ka Sumenep. Acara ka Sampang, ka Pamekasan, ka Bengkalan. Acara-acara dewan kadang ka Banjarmasin, ka Kalimantan, ka Surbojo, ka Malang. Ginya menaraka na kaula alako tak ning selalu mendampingi. Betul. Tetapi beremah cara na kaula bebini aja ke kehormatan diri. Kembian saya ngaoni ngatanya ka Binturi ka barak ka Timur kaula denggerondeng. Maksudnya denggerondeng katipun apa? Tak pernah kaula kacibian sarang supir kaduaan tak pernah. Taka supir Rabindara buduk tibi yang kepengen anak tibi. Tapi pakun benemah roh. Tetinggi Babintari kedua kadang buduk namen pas sekolahan na libur norok tinggerendeng kepi norok musuh mainan-mainan na norok. Mangkat ke Surabaya norok kepi. Mangkat ke Jakarta norok tinggerendeng. Taker kanca-kanca dewan nih hafal pokok namun Nyi Firzan tinggerendeng musuh Bintari ben buduk na norok kepi. Nega bening keng karana aga sokian banyak pesen enten major tiket pesawat anam beon ngakan anam beon Bintorina ngakan budukna ngakan nurut tinggal bening keng karana apa bu tapi untuk menjaga kehormatan diri biale sobung fitnah malah tidak ada celah keangkui orang fitnah ab tingereng. Biar sarang ten kaula nika pola na bebini. Kadang abek pe ita ala ko salah. Kadang ki esare mo seorang untuk nyare selana fitnah. Tingireng coba na kanjeng Nabi. Bebini siapa jeng? Bebini yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian bebini siapa puasa wasyamu Ramadan. Na puasa di dalam bulan Ramadan. Bebini taat kalakina maka songkuna tak rinto labung swarga sepapekto abuka saja men sarang kaula bisa karebele meli alabung sedima masuk aga swarga ya dore silahkan boleh karena akan jalan nampian sarang kaula sebagai pembini sesolihah amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu, para epu, sesami mulja. Biar sarunten kaula juga ngauni, cuman 2,000 pak lekor gak dinto, banyak nak kanak lebur apa cah? Kadang teka ada apa cara natel keberak pada mormos sopekallah, bener banten. Ben masuk bekallah kentel lompat apa biasa nabu? Sapidu. Sepeda hotel na sepeda motor. Sepeda motor. Menumpak sepeda motor. Kira katipon apa tujuk na. Nyiklak na pada nyiklak. Nyiklak pola na takut lah. Lagu. Numpak sepeda motor. Moso bukanlah. Napa jarak na 2 meter. 3 meter. Bone bisa kan? Bok ini ya. Bone pocok. Pola na tak nata oleh. Tim settingan. Tak bisa. Orang numpak sepeda motor pakun nyeting nama boleh menangake lanceng pas ebadaber para numpak sepeda motor kedua pas sudah nama nampian kantong sudah nama pora tengah empon tambah egas tidul lembu ibu dirapan nih dan perak mencelana rusak ke kamu dan banyak
gaji sebanyak anak dari kawin teran dari ringtuan. Jadi kacun ringtuannya lebur Joko itu lucu sama anak berdiri mana Ria engkau kerja kelompok padahal beredam keduaan sama jalan bener kan sedikit banyak bu sejumlah tajam biasa makin kanak-kanak cuma makin apa boleh tidak anak-anak dan aku HP sejumlah tajam ya buru beneran ketian dari itu nak anak umur 13 tahun mati berita 13 tahun berarti kelas hitung MTS mate masuk ke dalam buang benih kubur buang tempat sampah mate ternyata setelah periksa sarung polisi ternyata buru mare perkosa buru mare lakoni sarung polisi ser ada siapa atau mau siapa kancana siapa tidak temu ternyata si lakoni bazar bu kancana CB umur 12 tahun umur 13 tahun umur 14 tahun berumur 16 tahun keempat lalaki nasi alakoni mare elakoni pas ku bini kadito mulia tabu mona pas ekala elakoni pas pate pas ibu bahkan pelaku kejahatan nasi paling gini kelas 6 MI kita lulus MI lah langit nanti kita kena ongko tidak saya lagi petunjuk sarung polisi bisa beredong jadi nak kena PT ma'alako kelakuan haram maksiat susah tak hormati anak orang tak beralokai anak orang mengambil kehormatan anak orang jawaban apa polana HP lebur ngabes orang akan bengkang video porno lebat HP pendidikan pun ada penelitian nabo karetan dokter kadito sudah ada penelitian orang-orang selebur ngabes video porno orang-orang selebur ngabes lagi berbini akan bengkang HP nikah arosaka otak tilo otak nikah rosak banyak sel-sel otak kerusak sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak pada orang mabuk tak sadar tiga tuh ngesete cuma semakin anak muda kompoi-kompoi banyak kekuah karena zina benipera ala koni laki bini tedung keduaan zina nikah bisa lebat HP zina na mata zina na kopeng tuh reng tua nasi kampan nangis agulur raja itu sana apa kau lah mak lah anak ala kutusa kacung kola na reng tua na koco sarang anak amin apa itu ngapain itu enggak amin game mana pinturan anak nagada mbak na reng tua na koco dia betul pasti lalu barang ini kenapa saya kutu lakon di kaulang mana kenapa saya kutu lakon di kaulang reng tua na berdasitong mal-amalan dalam kitab Tazkirun Nas amalan kak dito banyak elakoni sarang para ulama sarang para habaib sarang para salafus soleh nika elakoni sabenarena minimal sehari telo kali biar sarang jengkau lemaja akidu akka anak oto kompoi mulai dari kini tak ada apa tak usah ngantos lanceng tak usah ngantos paraben mulai dari kini bocah sebenarnya minimal teloga napa saya bocah situ catat apa lagi kayaknya maletak lupa tangan nampian sekanan pertama mbian maca al-fatihah khususnya kita kanjeng lalu tangan nampian sekanan sabak ia tasaserana putrana untuk kompoya lalu mbian maca surah al-qadar dari awal sampai akhir bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lail wa ma
laki sabak ide denang baca alam nasrah sampai lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah wa wadu'na alladhi wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri fa idza farauta fansab wa ila rabbika. Sekalian al-qadar esirana, sekalian alam nasroh al-irsyiro idadana, kasroh bunan-bunana kalaban dadana bu. Sebuna para ulama, maka anak itu dari kini sampai mati akan terhindar dari fitnah zina. Amin Allahumma. Anak kadinto teka jauh asakola jauh akuliah jauh menduk sarang Allah ijaga paringi rasa takut paringi rasa khauf dalam hati sehingga takut sealakun anak kalakuan zina fitnah dan zina jauh sarang Gusti Allah kalau berdoa na ring sepona se istiqomah mau doa kak dinto teka asahari sekalian utama anak sila sekolah gani kaya baca anak na mangkat galangker gani kaya baca denja gelu baca doa na pamangkat anak na galangker mangkat sekolah denja gelu sebelum masalim kak dinto baca doa puro asalim iya baca oleh mbana semaca oleh masjid na semaca oleh ring sepona semaca insyaallah putra-putra nambian sarang terkaulah termasuk anak-anak saya juga dilindungi sarang Allah dari fitnah zina. Amin Allahumma. Saya terakhir dari terkaulah ibu bela tantaretan sesami moljo terus sukia teron di motor sebana pampak na Banten teron di cibi na anak ompoy ebri sukan o pada beri kapi berarti man anak na nalema motor mobil na nalema gini ka o anak na sa polo punya man muka dealer terawang ka sa Mekah na Banten nya bisa ziarah ka kanjeng Nabi Madinah na Banten ko tubeda sango mangkat ka Mekah ka Madinah man tada sango na ka ending man dati ko tubeda pesek romang kata tibe napana koto jiba kapi kompoy menjadi ponakan ada budi jiba kapi dan jibo kereng kak dinto bodoh situng amalan dari kanjeng Nabi amalan kak dinto dari Rasulullah SAW ketika pada sahabat sehatanya karena odik nama gerek punya katon nata ende seakan-akan dunia tidak menginginkan saya kaulah bisnis bangkrut kaulah nanam padi tak paju kaulah nanam pokok aduh tak paju kaulah nanam sayur bucok kapi gagal panenna tak tulis soki perak raja makalor pedok lalu kanjeng Nabi apa yang amalan kak dito baca retweret tenanika 100 kali sebelum terbitnya fajar kaula ketika maca amalan kak dito kaula tak nelfon ke buyana kaula ke busro buya sebelum terbitnya fajar kak dito pasti ngakul sanapa pola naman kaula malana aga bumbu ko jelas waktu aku pasti buat yang mereka maghrib nanti ko jelas waktu naman bareng ngalamalan cuma terbitnya fajar ki kan ya bilang ada oning biar lagi untuk jelas kau kenapa ikut cari lagi adanya kaulah jawaban aku ya apa sebelum terbitnya fajar artinya sebelum azan subuh sebelum azan subuh waktu nasa sahur berarti benih baca marina Isa tapi waktu sahur sebelum terbitnya fajar berarti kau tuju kepada saat tengah malam apa yang tahajud qiyamul lail pas wiridan kak dinto Sebelum kanjeng Nabi baca 100 kali sebelum terbitnya fajar karena ini adalah retweretena para malaikat
rit-wiritna para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Oleh itu lebih kibon. Terus lagi sampai sarah. Gampang tinggi bu, gampang tinggi bu. Bisa hafal lagi tinggi bu. Insyaallah hafal saja. Yang paling penting cepera hafal malar mau kepada bisa ia malaki. Jadi biar sarung gaula mak semak tak bit abit tuli mangkat kamu tuli andik motor sepan apa anak kompoy andik kapi aduh kompoy muka dealer eda po mbana lebur awi amin Allahumma. Insyaallah beristiqomah ret-wirit dari kanjeng Nabi Kak Dinto bisa majeti kebuna kanjeng Nabi. Tak usah minta tunya ke Gusti Allah karena tunya sebekal ngemis nangis minta ke Gusti Allah malebeki ke orang semaca ret-wirit ria. Jadi penimpian sarung kaulah seapurui tunya tapi tunya apurui impian sarung kaulah karena ngamal lagi ret-wirit para malai. Bisa kira bapak ibu alarmu kepada istiqomah tapi ibu jasa are dua are telu are bisa istiqomah sampai kompoyaan di dealer tapi amin Allahumma. Dan kaulah sebelum tutup ngirim mau sholawat arang sarang niat hormat tawassul ke kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil wa tafariju bihil wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu wa husnul ويستشقل بوجه الكريم وعلى وصحبه لمحة ونفس بعدد كل salawat yang terakhir balar muka sakit-sakit sarang Allah juri paringi beres kalau bertawassul ke kanjeng Nabi. Saya rajo otang sarang Allah juri lekas paringi rezeki baju berrezeki lah juri bisa nyerai otangah. Seandika soleten, andika sempeten dalam kau di tengah malar muka sarang Allah juli paringi solusi paringi kempang paringi mudah sehingga bisa muka sejenak masalah tor kasempeten nah. Saya paringi tak tuli paringi putra sareng Allah anak kompoy ponakan dah alar moga tuli lekas paringi amanah andi anak sealim soleh-solehah ala ben barokah kanjeng Nabi. Saya dalam keluarga laku banyak tokara laku banyak masalah sareng Allah paringi damai paringi tentram paringi tenang aman dalam hati laki bini sampai bisa masuk ke surga Allah arang sareng tempel qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tempel qulub ereng arang sareng tempel qulub ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdari wa nuril absari
sahbihi. Sekali niki Allah